Fafford Jokes. Penas mga kapaparts, anda kita mira pakitsura tako si mga kotahe. Lutong probinsya. Tingnan natin kung paano niluluto sa probinsya mga kapaparts. So kakaiba ang pagluto nila pero kakaiba rin ang sarap. Siguro super sarap. So mag-witness tayo ngayon. May magluluto doon. Mag-witness tayo kung paano sila magluto ng mga masasarap na pagkain. So mga kapaparts, tayo na. Adobong baboy, lutong probinsya. Wow. Mga puwego. Alright, mga kapaparts, let's taste it. May pasilaman. Ang susunod ay pritong manok. Ayan, ito isusunod natin mga kapaparts. Crispy fry. Wow. Oh. Oh. Ore, ganun kasigi-sigi. Para niyo. Ore, ganun kasigi. Wow. Okay. Ito ang mga lutong probinsya. Masarap. Kuman. Wow. Wow, mga suki. Lutong probinsya. Pritong manok. Pescuezo de manok. What is the next? Tahe. Kari-kari manok. Kari-kari manok. Poko. Poko kuan ahos. Pasyal manok. Rosso. Wow. Pasyal gata. Es el mga gata. Wow. Kari-karing probinsya. Ukay kusal guldura. Permienta, larga manok. Kari. Curry powder. Abri. Tiene frijoles. Ukay el frijoles. Tiene patatas. Enante patatas, se pone patatas. Wow. Cocido. El cari de provincia. Cocido ya. Nakasay lang sila.
Safford Jokes. Carrots. Ay, kasigi eh. Oh. Wow. Yeah. Mag-picture ng mga ulam, Kay. Picture. Lutong probinsya. Sutanghon, adobong baboy, pritong manok, kari-kari manok. Tikman na natin, mga kababards. Thank you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Day to you. So, happy birthday, happy birthday. Let's do it. Happy birthday. Ulam, eh. Dapat mag-picture ka. KK, happy birthday. Happy. Konya ba si Aon? Proso ka. Konya lang ba? El pancit ka cherry kasi Juan ba? Kaliente kaliente. Diyan lang alam sa proso do. Proso wala kayo. Happy birthday. Tumakog Mr. Chene pa. Ay paso mañana ni may Safford Jokes. Safford Jokes.